le ka ntate ka kapa ke Beauty Magutla ke ne problem mo gae ke dula mo moganyaka re ne problem ka mo lapeng re bana ba le reng a re ne batswadi ma rona sala hlopola ka 2005 go se sebaka ba tswile ba ka malapeng a bona ke dula ka gae le bana ba gesho le a buto mong wa ka then ka kwa lapeng a re phela ga botse ke dintwa go a lwiwa kore mollo mo itirela mta o dira ka mogwanya kang ka gona ene a re roba le bošo gore tshwenya ke dilo ka mogodimo ga masenke kwa re motho o tsamaya ka mogodimo ga masenke o sa re ka godimo ga masenke ke dimpia di lala di ilwa bošego ka mojarateng e re tsoga forogo kore abuti ka o tlalwa le dithipa o tlantšha le dithipa ke bola so kore re tswile ebile re tšhitše re dula ka malapeng a batho and then ge ke robetse ke fela ke etela ke mme mo ditorong tša ke robetse jale ka magae ke le ke tlhalosa ke le ka go ba hlalosetša gore gape nna ke robale ke fela ke etela ke mme a nketelang ga ke kwešiše jale a ba ntšee serious ge ke bolela tabe ene nna ke nagana o kare mma ka maleng o hwetša a se ya robala ga botse a go berekege a re hwetše mebereko dilo di hlakahlakane jale ke kwešiše gore problem e ka be e leng jale ntate ka kapa ne ke kgopela gore le ka re thuša bothata bola bo re tshwenyang ka kua lapeng cause ebile go bile ke tšhabile ka kua lapeng ke dintwa go a liwa o sa re ke re mongwe topa thipa o metšha ka dithipa gore jale ke bone o ka re jale ka kua lapeng go tlotlo feletša mafelong o e tswa stopo jale ke kwa bohloko le ge ke ya ka gae a ke tšhe le ge e ka ba 2 days 1 day felela go bedišetše jale go kitimiwa go topiwa ditena go phela le thibang kore ka ga ebile ba šetše ba re reletše leina la gore ke ga bopaka la ka le kae ke kwa bohloko ntate ka kapa ke kgopela thušo okay bolwetse ba tlhogo so mantši tša gona wes and o bekile nna ngwana gage go phela a mpha mantši a bohloko and ke motho gore o hlehla le mo ono bjale re bolela soke le ja re bolelang nna šetse re palešwa le go tsamaya mo strateng and then ga fetša go gola disasa letšatši la go golang sasa ka lana wa tsamaya o re balela mo na re tse gore o ya ka ya laele a boane tšhelete o a bodiša tla go re ke tšwa kae o tsamaya diplekeng tša gole last month re no kole ba šetše ba re boja re ba mmone ka grobostala nama taxi tša go ya kae nna ke sa gopola dilo rena ba re kae a boa gape ka moswana gona le gona jiki a sa na tšhelete o boa re ena ana selo tšhelete wa e swara no ebile fela matšatši leo nna re tsebe le gore tšhelete ya sasa o dirang ka yona tate ka kapa o a hlehla o ya medirong motho a fetla medirong o no bina ka gare ga bana o ka re ba biditše ena o ka re a tla bine step bale gore a tla re ditroupe go šetse go bina ena ka gare o no ba tlhakatlhakano man no ke bola sa kgone go robala no nna ntlhabile ka mantšu no ne ke fetogile moloi wa gage ke nna tokolosi man romile o tsa keng jo moya ka bohloko nna ba diragala matšatši a ona oa a ba ntate ka kapa fela gona go ba thušo batho thuša because ba ra tshoga letšatši le ngwana o tlo tswa ba gona ile because o no la letseleng wa sepediša wa tswa tšea bana wa tsamaya na re sa tseba nna re ka thabela thušo ya lena